Kohimen ko para agane ge yukrish bakui tongin duai nagabinda maut rongrin bad Francisca bad Safira duairu nagabinda Welking Paliar Bahun Mary Wanyang bad Kiingas Embaro Kawai duai nagabinda Rosalind Linkoy bad Kiingas Enchongi duai nagabinda Joyful Mary Karbani na bad Kiingas Embaro Kawai nagabinda ka Jing Suk Jing Sain duai nagabinda Sylvester Jarwa barake ya kasngi ka minda kasngi bat ini ya jingkoi jingkya duai nagabinda ke inga sanjong kolita walang badar bet tongni bat barau ki kun gekti arpungut ki kun siu duai nagabinda Bestiful Mary benio ya ka jingshai ka jingkurku duai nagabinda Maximus walang nagabinda ke jingkoi jingkya duairu nagabinda Gong Bishulai Bansa Sha Op Shapuit Mendakasngi duairu nagabinda Gong Emilda Marway nagabinda ka Jingkoi Jingkya Inshi pada bajing vai dan balai spotlight pendem, light spotlight pendem. Kohimen ko para toin ngamu ya utrai nagabinda ka negasngi bagi pelong ya ka Bible Convention online mendakasni bakane kalanga mas Bible Convention bag man gapor habangi don ka Bible Convention ki pai babun ki tur shagane ga jaka paki yo jinga ega jingarku namaru trayo la jit ya kane ga jaka utrayo la pengandang ya gane ga jaka baba ro ki bangai ki bapai shagane ga jaka kinang yo jingarku utrayo bu ya ki jaka ba per nagabenda ben yo jingarku karpa batkane ga jaka kalang kawe ga jaka ka ba utrayo la jit karpa tongina iti ya gi jingtumu jongi baro hagane ga sngi yin karpad ba utrai un palai lod yangi na bar ga jinge na ka klam na ga jimpang na ga jing shitam na ki pop changi ni duairu na gabinda baro ki nongleba jonga Holy Redeemer Renewal Center Mauklan duai na gabinda ki father ki sister ki batrishtam
Nagabenda ki co-worker. Nagabenda ki nomia side janga center. Nagabenda baru ki bayarap bun mensiam. Don bun ki kun na preng jongi ki ba ice bun mensiam nagabenda ban kershan ya ka ministry janga nega center. Na ka jingrit jongi ki pa ya ka jingyo jongi kenapa ngindup la ban pen priang ya ka kubar baba. Ayu trayu na kerku kardo ya baro ki badon kata ka mensiam ban nosh sinyam nagabenda ban kershan ya ka ministry janga kam ya la. Ayu trayu na kerku karhaya baro lembaga nega yukish bakui. Ha kerteng upa badukun badu mensim baku. Amen. Kajingai jeng utrai jeng iu Jesu Christ. Bar kajing i jeng uble. Lembar kajing yasalag jeng mensim baku ikin don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kohimen ko para. Kajing pule kapen kan mau iangi. Syabang kajing kardor. Ban pai siya utrai ulang ubas buon ban kerku yangi ukloy ban yarap yangi haka jing talor jangi yus nguna ka gospel uso babha uding babha uso basniu badu ding basni hato ngilang uding babha ubasay barabor uso babha ne hato ngilang giding basniu Basse, yegi so ki basiniu, yegi pop jangi ki batai siapanga jinglom jangi. Ko himen ko para, tongin sange sipor, ban veng lut nangi, yegi so basuni barok, bagin penkuit, yangi, yauding, ubade ban se uso baba, ujisu ulang uding baba, nagabenda ban yara yangi, sange sipor, ban panmap nagabenda kilait jangi. Kodrai Jisu ngilang gikon bat talot ngilang gikon bat dona harukam ngilang giding bat sunibun si penbayani pelong yang giding baba nga pala pamulay kor barok madhapi ko himen ko para bangalay pop shibun dagi jimperka dagi tin dagi kam dagi jinglay klay daga jinglay palat jana Daga jingle palat juna, daga jingle palat bakrao ke juna. Namar kata, nakarpat ya kamaria bakui, kabayay sa katay soti, ya ki angel bakiri kui, badyapi ko himen ko para, banduay nagabinta juna, hautray ublay juni. Ublay ba don bor baro ni sanayangi, barandala map igi pop juni, unyalam yangi shaga jingim bam jika. Amen. Inay buram yaw trayo play haganigasni Janga Bible Convention babaro mangi indap daga jinay ka jingar kuna Dia ya roya
pertei tokian kajing kepa Kosmos semeyani Kosmos semeyani Deitama mebaku Deitama melutra Uwe bahagia Mami o Jesus Christ Mami bayai long play Ojinya long kawe Baru mensimaku Hakaburong muka Hakaburong muka To ngin nia duai ko kemen ko pana ngin duai sherhe duai da ka jingai da ka benda ka jingkar ku halu jangi bai pai bai bendup yo jing khoi jing kia bendup yo ka jing ai e ha lor ka men siem jangi balong ki bakui ai ka maria te soti kanang ya sai man kas ni sai jain ile buram ya ka baka yit yengi baka niara yalam lenti yengi duai na ka benda baro Kikon ki bakarpad ha kamatu traya kene ke leman idwai na kabinda ki nong leba janga holy redeemer ni vasenda mau kla ye pi baro ni ken mau har kene ka mas bakui idwai na kabinda jambi utrai unang kerku karto ye pi bapilang ki bakam sbun mensia benchimenda ha ka kam ministry janga katin Koblei by Yisune, to I, Bagajing to I, Janga Maria Tesoti, Kinyada Yangi, Nakajima, Jimen Sao, Met but Mensiam, but can polite Ingi, Naka Pop, Knamba, Ninla, Ben Yomad, Yakajinkum and Benin, but Gajing Sut Jomi. Nipan Yakane, Da Ukres, Utrai, Jungin. Amen. Kacing pulai nak kasih ban kunjung Paulus Apostol Saul Timotius. Belenong kepada kau dekat katsan ter do kebakan nyo. Kani kacing om kalong kapasisya berpilak ban priam. Nadong sedong. Ba ukres Yesu ulawan sia kani kaperthai pan im kinong pom. Na bring kini mga ngalalong ubasneu tam. Henry na leisne yang na kane kadaw bahanga ubaning kong ukras Yesu untuk pen ilot ya kajingya sya jong kum kanuksa ya kito kibangai haun bakin yo ya kajing embom jukut haus embom jukut ubom juyap ubangim na yo i ubatang mau ublay kanlong kaburom perkanam junom na junom amen kane ketin jong terai Nakasam shis pakalai anamba jiwai pras mandi Nakasam shis pakalai anamba jiwai pras mandi Yeah.
Sharai batulong ti balakloy. Nabakintip habaw try jong pi unwan. Putrai undon rain khad bat pim Rengkal bakir. kajing pule na ka gospel ba kuit kap kum ulukas. Kaburang. Uding ubabha juse kiso kibasiniyo. Lemne uding ubasiniyo use kiso kibabha. Ju itu ya uding baro negiso bame. Pim ju ket so ba dembur na ka ding shia. Ne so wine na ki jermi shia. Ubri ubaba upenmi kie ki baba ba ulakan show halaga donor. Ubri ubasiniyo upenmi ya kie ki basiniyo ba ulakan show na ba kashindur ubri ka karen na ka jingsle ka donor. Bale pikot iya nga kotray but pimle yakaba nga irtu yepi jaru bawan nga badu shashkor yaki ktien janga badu kongu yaki ngan peni yepi ulong kum ulong kum uberiu ubalate yaki ying ulati jilliu badu la pension yaka nomorin halor umausia kawa kalashle but ka shok kertep yakataki ying Henry kamlang ban pinki yaka namarba latte skem yaka ubri pat ubayusno yaki ktin janga but kongo yaki usrim ya ubri ubalatte yaki ying ha ka kendo kalam nongrim maria salat ka jinsle kataki ying kalakalan shisendon kadno ka jingjord ka bashirke ka gospel jom utrai Kohimen kopera bayir hautrai Jesus Christ. Mendakas ni pelong ya ka Bible Convention online na marngim laban pelong hadu menda hangi haka jaka hakane ka retreat center namar bunpaid. Tengin wan shapi lempa kane ka online but nila bu mendakas ni ya ka pang jingir ukris. Barke jingpule mendakas ni ka kadaw yani ya kata ka pang kaba ni bu ban igya ukris
Nios ngo kumno o Paulus bakui ulas tamban idu Chris. Don gi por ha ka jingem jongi jongo umpat dia u Chris. Bale umpat dia u Chris namar ba umpat itu ya u Chris. Badula kalalong uberyo ubanongwe nakamatu Chris. Henry ya ka kelip mat ulas tamban dia u Chris ustamban pendrit ya lade. Kibryo ke bayid ya u Chris kin stamban long ke ba pendrit ya lade. Kibryo ke bam yid ya u Chris kin kelalong ki basarong ki keren sarong ya lade kis keren sarong iya ki jingle jogi ki keren sarong iya ki jingmi jongi kam jogi ki keren sarong buon ki ke bara Henry habang istan ban yo madu Chris habang istan ban idu Chris ngin stang ban keren syapang Chris nginum keren syapang ya lade pinban ni keren syapang u Chris ni keren syapang u bala isene yani kene kalau ke jingnya per na ki brio bam itu ya u Chris ba ki brio ki bastang ban itu ba dia madu Chris kene kalau ke jingnya per na ki brio ki bam dia u Chris na ki brio ki balastang ban idu Chris ki brio ki balastang ban idu Chris kin stang ban peit ya lade kadbang idang peit halade hage jingim jongi ngioi tangi jing to lot suda ban ngistang ban nom kotrai hage ne ke jing to lot mede ban wan shom mede ban shimti ke jing to lot changa mede ban shimti nama ni im slem ban ke ne ke jing to lot klem mamme ban ngis ngotu nginang to lot shushu Henry nadu ka po bang istamban yakendo yame ki jingtalot kin stamban ino jeka nagabenda jame tangi aiti yala de bara bord ko himben ko para kadbang idang snow talot kadbang istamban yoi yaka jingtalot don bob utrai udon jeka haka donur haka men siam ka jogi ngide balong ki kon ki ba ai jeka ya u Chris Ngide balong ki kon ki ba ay jaka ningkong ya u Chris nga syaitan ki bala kalay banangay kerdan ningkong ya u Chris yano ni ay kerdan ningkong ya u Chris ne ya ka parte ya ka spa ya ka jingstar jang ka parte ne ki jingya baro jang ka parte yano ni ay kerdan ni habalong ki ba ay kerdan ningkong ya u Chris haka jingim jongi u Jesu Chris u de balong u ba ningkong haka jingim jongi u Jesu u de balong u kli du jonga jingim jongi habang ni stamban penkarla ya u Chris u kung kli du jonga jingim jongi kay ka ban sejia ngin stamban kerlalong u ding baba lada menda manga badmapi nis isakot kum giding ki basuniyo kadau kalau ngimpat pediang pura ya Chris lese don diberiu kebala yo pediang ya Chris shipua ne shiteng ne lai benda ne shipo percentage arpo percentage laipo percentage Saupo percentage, Sanpo percentage, Henry po percentage. Kadna ngut na padang jongi, ngila yo pediang pura ya u Chris haka jingim ke jongi. Kadbang istamban pediang pura ya u Chris, na dukle ha dukijat u Jesu unlong kenrad. U Jesu unlong kenrad ya ke kemachungi, u Jesu unlong kenrad ya ke skor jongi. U Jesu unlong kenra di ke shindur jongi u Jesu unlong kenra di ke jabin jongi u Jesu unlong kenra di ke parkat ke perdain jongi u Jesu unlong kenra jong ke jingang nur ke jingkwa ban yesno ka tino bleka on na ka jingsle ka donur ka shindur ka kren naba ka shindur uburiu ka kren na ka jingsle ka donur Kashindur ka kren, shindur kanne baro ki kam jongi.
Ya ke baro ka ba pau habar. Pigi kina, pigi kon samla, pigi longopa. Pide ban puson yalate. Kumno ka sindur ka kren. Na ka jingsle ka dono. Kaya ka balasleha ka dono jambi. Hato ude u Jesus Christ. Ne ubaman. Hato u Jesus Christ o sensharya ka dono jambi. Ne ubaman o senshar. Ka jingauria ka senshar. Ka jimbrai ka senshar. Ka jingkwa ban yoburom ka senshar. Ka jing sarang ka senshar. Ka jing bishni ka senshar. Ka jing betar ka senshar. Ka jing tarais niu ka senshar. Tegin longkum no. Hangno ngila tungdi menda. Ha ka jing slay ka donod badap da ka jingi do Chris. Ne na ka jing slay ka donod baladap da ka jing betar ka jing bishni ka jing tarais niu ka jing kwan yalate. Lada ngilong ki beri basa syasen syada kene ka bor ngilong ki ding ki bakum no ngilong ki ding ki ba watang ki kam suniyo ngilong ki ding bakran tang ki jing suniyo ki ding barabor bakwa ban les niyo ya ki we u ding u ba pinmi u so ktang barabor uding uba penmi uso jangka jin penya beriu jin bishni ki beriu uso uba pen uding uba penmi uso jangka jin auria haba peit yakiwe ngayo i tang ke jin auria yaki henre habang ni don ke donor padak dakata ka jingid kan stang ban par haki kemajangi haki skorjangi haki ketika kejajangi bad ka jingkata daki ketijangi kan kalalong ka jingger ko yakiweni bad ka kejajangi kayalam yangi barabo shaka jingkoi omdesho shaka jingseniyo kadano jangi kan stang ban kende barabo ban van ya ka jingkoi omdesho ya ka jingtingit kane kade banjia haka jingim jongi vai pai vai ko himen ko para habang ilong kikon pasaya lam dakane ka bor nila banong ni don ka jingi do Chris ni habanang ban isia ka pop nadu ka dono jongi bale ni isia ka pop namar ka jingi do Chris minda pets au dong jongi kibrio kimpat don ka ta ka jingting burom ya upalai ki it penban ya ka pop ki it penban ya ka jinx niu saudong ko himen ko para ha kane kasni ha ka bangi duai kerpang na khat na veri pi vai pai vai ban puson jilliu ya la ka jong ka jingim prolong ya la de uding baba larapis ngoto nga uding ngamlong baba stang ban veng lut no ya ke jing jakalia lese ni ha ban yai lemba ke jing shitom ban pen kuit biang yala de ud banlong uding baba ban se uso baba ngidon kam ban trai shitom to long ba koloi ban sha ya baro ke jinge banlong ding baba kadon ke jimmen toy banlong ding baba to ngin duai ha kane ke eucharist ba kui ko jisu tolong yani uding baba Tolong yang ni ke ding baba pen koi yang ni pen slay ni pen slay ka dono jeni da ka jinglang uding baba ko Jesu kan ko karta yang ni hakane ka eucharist ba koi yang ya ro ya utrai Jesus Christ amen ngin playa ka jinge pen demai ka jinge dai jinge ba ka Jesu ngange au blai upa badan bor ba unong tau ka baneng ba ka kenda but how Jesus Christ kun ba marwe jinge u try jinge yau bala puna mensiam ba koi yau bala kana ka Maria tesoti bala shala be o Pontius Pilatus la sana panayamu ulayap latat yamu Ulahiya syakibniya
Hagasni kabalai ulami pahat me kibaya. Ulakir shabene. Usham shakamon ublay upa badan bor baro. Nangda ulman pahat dan bishari kibayim bakibaya. Mangit haumen suyam bakui. Hakabalam Catholic bakui. Hagajinya silok irikui. Hagajima ikipa. Hagajimi pahat kadot. Hagajingim bam jikut. Amen. Kalamba lais pa prapusa. Lais pa prapusa. Duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kalong ka priang kun ha ublay upa badan bor baro Tu trai jingkinia ti jumpi na benda jingiro ko bro ka jingjo ka jingro ibi balang ko jumpu baro ko trai ni vandra me ya uni upo bat kane ka wai ke balong ka jingkinia janga jingiro yame kam dam hagene ga sni bangi pindon buram ya ka Maria ka kame jangu kunjame to aike bagane ka jingya kaliang janga jingai kanyara bad betelendi yani shaga jingim bam jekut da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim to ken tiu yala ki donod panginai mu ya utrai ublay jangim dashisha kalom kabashong hak bat ka badai kadeti jangi bat ka jim penim yangi banyaro ya ki kamba jame haka jinkin tiu nam ya baro ki rikoi but kam dam katba ngidang kinmau ya ka Maria ka teisoti bala kerku dan pen bana ya ka jings born jamme katba ngidang ruwailang ya ka jing ruwai ya ro jangka nama dashisha melaleki kam karau na bakud ka parte but mela priyang ya ka jingis sunay bakar hai jamme na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ka jinglang rid janga shikri jamme mela ai hangi lemba jangka ya unonse ya ka jim penim yangi ukon jamme utrai jungi u Jesus Christ lemba jangu ka ken hon jangi angel kamani ya ka buram jamme bar ka kamen ha kama jamme to ai bagi sur jangi ru ni duai kinya sobat ki ban ya wailang da ka jing kamen katba ni penbana Son
Kohimen kopara hakane ka por ka bakantang ta induai na du ka donu wa utrai te halo jongiru ya ka bor jong men siam bakoi rangkat badan upu bat ka wain duai na du ka don daga jinge ye duai ru naga benta ka holy redeemer niva center maukla duai kohimen kopara lembaga nega center ngilaban penimbun gemensia Buon ki men siam kinia kendu ya ujisu. Ai ka bor jong men siam bakwit kan tesse halo jong i vei pei halo ka nega jaka. Nginai ti ya pi vei pei ki pa yarap spoon men siam. Don bu na pren jumpi pi yarap. Da ka jing du wai jumpi. Da ka jing ya side jumpi. Da ka jing yarap spoon men siam na ka spa jumpi. Da ka bapelut ya ka por jumpi badu try. Yagi ko worker jonga center yagi sister yagi father ayu try unang pensle yagi nega jaka daga jing spoon eat jumpi tuai na duka tano babaro pi badon bindalang hake nega center pinangya jingkarku haba pi tuai naga binda hake nega center pinang shimbenta padbaro ki kam yala kam isene kabadang jahani yagi try unang pensle ini baro rangkat badan upu bat kawai. Dashisha melong bakui kotrai katamei jong ka jingkui barong. Namar kata ngikar padiame topen kui penkantang yakini ki jing tarawachung da kabapa ya omensiam jamme kunga umje halo junkie bakinduk kelalong yani Kamet Bakasna Jangotrai Jangi O Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka morsnobha ula pedian ya ka jingsha shiton ula shim ya upu badang ka baing mo yame ula kedian yavu badlai halage senran u toshim batobam na kane pi barra Namar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naka benda jumpi. Hakaju keru kamendala layabam. Ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula aya ka hala ke sanran u to shimba to dina ka nepi barra namar ka ne kalong ka kuri jagas nam janga jonga jutam bate mai bad bam chik ya ka ben pen mina ka benda jampi banaga benda ki babon ya ka ban mak ye ki po to le ya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jamu Chris to pen kui yangi to pen koi pen kia yangi to yada yangi nau bamang naka kalam kajimaya jong kajinge
putra Balita Yang kecil di pacong Namar kata, ngi ke bapen mendaya ke jingi ambat ke jimi pajung. Ngi tarwah hame ko trayo pujang ke jingi, badya ka kuri jang ke jim pengim. Ngi raing waidem, namar melan yu yangi, ki babit banyang hakamat jamme, balban shakri yame. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame, pangi ke bayo benda hakamet badka snam ukris, ngilam ki bela penyatali kawai da omen siyam bakui. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasotala ka partei but to penjana ya ka ha ke jingi frankhat badu francis upaba koi jingi finance administrator jang diocese but baharu ki lingdo but ki rinium token mau lembro ya ki himen ki para chinrang but kinte ki bela yoki anda ka bakarmen ya ke jimmi pa duai naga benda baharu ki mensiam hadim pen koi jase don ki bayi betoin jingi Dodro ki brio ki ba ngimitu ngimken ma ai Jesu nangis ne ki ba ramenda badia baro ki bala klat no ha ke jingis ne jamme top diang yaki shaga jingsha ka kama jamme to isane yangi baro ni karpadi me knamba renka ba kamaria te so di bakui ka kemejo no bala ko jasa bakoda korem janga कि apostol bakui Francis de Sales bakui pat baru kiri koi कि bala pensunga bahaya me pateng la pateng nginduk lang ki babbe ben ya ben dalem ha jingim bam jik bat bangin ya ra bat pendan buram ya me da ukon jamme o Jesus Christ da lembadu badhau Kallang hame ublay upa badan bo Hake jingelang kawejum men sim bakut Baraka burambat ka jingyaro Junom la junom Amen Kohimen kopara tonin tuai Daka jingye Lempa ka Maria te sati bangin dup ya pediang ka jingai karhai hala jangi ha ka nega sni jang ka Bible convention pat ka jing duai pen kai kopa jangi ba hame kalong ka pakoi ka teng jangi ka wai ka ma jangi kalong ka mon jangi ha kan da ku ma habani toy yang ni ka jing am jangi ka bahala ka sni ba ta ma yangi yegiren khan jangi kun bangir ni map ye gavales new yangi but what elam yangi shaka jim penshoy and rate of light yangi naka basinio top light yangi ni karpat kotrai naka jing sini barok haga jing spon jamme tai jing sub jing sign hagis ni jangi kran bada ka jing ara ka jing sne jamme ni light barabona ka pop bangin yo jing da naka jing jing jar barok kabang idang up kamelendi aga jing karmen bakoi but ka jingwan pa jung nam penim jangi o Jesus Christ Namar ka chumne ka namre tuna ka chumne ka mor ka buram chinona chinona Kotrai Jesus Christ may obela ang haki apostol jamme ka jing sug ngai happy ka jing sug janganga ai happy wat pedi ki pop jangi Henry aga jingai janga balang jamme bar haga jing spon jamme tai hakaya ka jing sug bar ka jinga tale kawai kat kum ka mon jamme mame ubaim bado basensya junam la junam ka jing sug utrai kandon barabor rengka bat pim dab da ka jingi do trai pangin yai markelia Kukula
Hakumi ukun lambro jungo perle. Hakumi ubakit na kapok jung ke parte. So kita ke bala kasha ke jing kawai jungo kun lambro. Kamet pergasnam jungo Chris kan riang asha ke jingin bamchika. Kohimen ko para, idia ujisu, terangnya ujisu, pediang dak keburang, hakamen siam jeli. Hakamangi pelangi akan Bible Convention Pagnaing ikarpadya me Pamentre kambor baha padeng jang ini gikon barang Wadlana kinla bandon Haganega jaka Haka netjagi Henry Don hakamen siyam minta Naala ki ingasen
kilauan poisoni lembaga jingang jagi lembaga jingtrang jagi lembaga jingi jagi oh Yesus kadbagi dangi syarham yame menang tes se halo jagi yaga jinga kabakar hai bagindup dap daga jingi dia me ikaya ni bai bang dia me ko Yesus kadbangi bu ya kapang mendagasni bang dia me Yesus oh Yesus Christ ben kodia ni ikaya ni ben syarham yame ko Yesus nilayok pediang yame ha mensiam nilayok pediang yame ha communion mensiam ni nges kemba medan hapo jangi menda ko Yesus pamno shaki kama shaki shaki shindo shaka meka panjani men he ko Yesus ka dono jangi daga jingi yame ben shle ka dono jangi daga jingi daga jimba mensiam Kelongi ni barang udin babha menda Wangin se uso babha baramor ko Yesu Ban pendo no yaka jing seniu janga perthe Yesu bayed Ban pendo no yaka kniang Ya barro ke jing seniu Ya barro ke jing pang padeng jangi I bor ko Yesu I bor ini Hallelujah 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 ko Yesu karko yangi ko men papara plilad yaka donu jambi plilad yaka mensiam jambi Yeshur hem ya Yesu ayu Yesu nang le kampala halo jambi hakini kalima ayu nang benno yaka jimpan na jingim jambi menda ayu nang benno yaka jingsuni barra saudam jani ayu Yesu nang penstachu siyapi ban smabutu yaka jingma saudam jani hallelujah 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 Jesus penkalai ni percaya ki baman baro hallelujah 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 Jesus pensnai ni daga jingid bagi Yeshur hem ye hallelujah 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 Jesus Tok ngin ya duwai Kotrai ni resakmen bamelai hangi ya ke Eucharist bakui dak bamelak sabat kershan yangi hake lindi shaka jingim bamchik ya rap yangi ke bakin mau burom ya ke Maria Tesati bangilla banwan shisin kasni ben ya benda hake jing kawai beneng jaga jingim bamchik da Eucharist utrai jingim amen utrai undon renka bat pim blay badan bor baron karkuyapi upa barokon badomen siyam bakoid ya lesuk ban penbana ya kubar babhajang utrai da ka jingim ka jampi Iso ya ble ko himen ko para shibit shipo baje instant ban ya lap ya ka tin utrai nanda sabun ya ka jing duai pen koid ka jimene sacrament kito ki bampati pru snaba ailem ya ka link bad kro ikiweru kana babun ki mensiam kidio penim lembaga tino trai lembaga jingduai tolong ki bayat trelang patni haka holy redeemer niva sender ngidan duai na benda jompi mangasni ublenker koyepi Kopachani bahne kono koi kujuni Rabbe machni kono komonchuni bahne Trai trajing bahne kabagasi Batmani kirajuni Umay gulma beresini Kodalani shakishusho Mlek palagini napasyo amen Kublay kumaria kodapachire Utray makhaga kuya panapinite Nalaga kuya soko champar chisu Maria kuya kunishomde Kway makachini nyoko Mendapa korosnya chini amen Kaburang hawara kunun sirikui Malam hakang junta kabar amen Kanambar arspa andrikuwe Surbat
Laudate, laudate, laudate Maria. Eliro ayo Jesus Christ. Amen.